ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст. 32 микрорайон, рӯпарӯи ресторани Симит, пеши мактаби 67 наздики Фаровон. Дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. Якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 28 квадрати метре ки обсвет ҳаст. ошхона, баня, кухни дорад. қатиш дӯстони азиз ки бо ремонти средни дорад. қолин пардашам қатишон метиранд. открити лестница, сеюм ошина, ҳамаи шароитош муҳайё бо нархи 210 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзон муомилаи хубам мекунанд. рақаму мегафоншон кор мекунад ва дар рақамашон WhatsApp пайваст доранд. кадоми шумо ки мехарем бо қатон муомила мекунад. шаҳри Душанбе, райони Сино, рӯпарӯи ресторани Симин. дигар маълумоти пурраша аз рақамашон гирен. шумо дам агар амахали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, техника, чизе ки набоша барои фурӯхтан, марамат сурат маълумот чарока инамихе реклама эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар назди бозори ҳоҷишариф гуфтага сай соҳибшон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлӣ назди бозори ҳоҷишарифи шаҳри Қорғонтепа. обшим 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, 1 дар калидор, баня, ошхона, дегдонхона дорад. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. термиса мегад дар дуруни хона пайваст карда. обуш мегад пастян ҳастай. пеши бозори ҳоҷишариф. нархи хонаро 230 000 сомонӣ гуфтасиям. бо ягон сум арзон мекунем мегад. омада аз пеш бини маъқултон шавад, савдо мешавад. ва кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафона кор мекунад, метавонед ки пурра маълумотша гирен. будан дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Бохтар ҳамин хел хонаҳо суроха. ина ба шумо вариантҳои хуб аст. марҳамат, дигар маълумоташа аз соҳибашон гирен. лайкотон нагузорем барадорон ва имконият бошад навора дар васаи мо то силкаша падлиса кунем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур 7 километр. сехонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 50 квадрати метре ки обсвет ҳаст. ошхона, баня, кухни, термис ҳамаш дорад. хона мегад бо ҳамаи чизу чораш мегад мефурӯшем мегад, яъне ки мебел, дута телевизор, термис, стиральни машина, кухни, холодильник ҳамаш ҳастай. дар пеши квартира мегад мактаб, садик мегад, ҳамаи наводи транспорт мегузарад. ҷои беҳтаринае. инам хел домае дар хона обшим бо ҳамаи шароитҳои муҳайёш мегад бо нархи арзон фурӯхтесем. нархи квартира бадрон 320 000 сомонӣ гуфтесиям. бо ягон сум арзон мешавад, яъне ки рафта аз пеш бинен. сехонага квартира 4 ошина, 50 квадрати метр, Шоҳмансур 7 километр. хоб, гиҷош агар ба шумо фаҳмо ки набоша, рақамошо навистага аст. марҳамат, дигар маълумотша гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртавоз гуфтага аст соҳибшон. ҷои ободишае. обшим 6 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор, баня, ошхона дорад. дӯстони азиз, хонаҳо ремонт кардагӣ аст. гирди хона полни худ маҳкам бо семинблокати. обшим 120 дона мегад дарахтони мевадиҳанда дорад. ҷои ошхона, баня худ дар берун аст. даврӯзаи нав часпондагӣ. хона маҳкама мегад. обсветчам аст, ҳамаш қоидавӣ. ошхона, баня аделна, документҳои хона мегад. сатҳои одамо ҳама зиндагӣ доранд. нархи хонаро 170 000 сомонӣ гуфтеса. бо кадоме ки харидори конкретна арзон мешавад. 170 000 сомонӣ. ва кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат, тамос гирем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои профсоюз гуфтага аст соҳибшон.
тарафи профсоюз. خب یک خانگاه کوارتیر است که در دویم اشونه قرار دارد. 34 کوادراتی متر که ابسوید است. آشخانه با یک کخنی ترمیس دارد. خانه میگه با همه شرایطش مهیا است. ریموت خوب است. سروش نمیفروشن با نرخ 280,000 سومونی با ارزان نامه شده عزیز. یعنی که یک خانگاه دویم اشونه 34 کوادراتی متر جایی بهتری میگه در پیشش همه چیزای لازمی هست. دیگه معلومات پورش از رقم‌های پومده تیسیلا میگیره اگه با شما معقول باشد. شما هم اگر هم خالی کوارتیرهای فروشی، خونه‌های زمینی یا که زمین خالی، مغازه، تکنیکا، ماشین، چیزی که نباشه برای فروختن، این هم خیلی شما صورتش قطعی معلومات پورا، آدرس، نمبر تلفن هم شروع کنیم و در ویدیو آینده رکلامده میگذاریم. اگر شما خانه خر باشین در کامنتر نویسید از کدام تریتوریا ما اگر یافتیم پیشکشتون میکنیم. تنها در تگی ویدیو نویسید، در ایمو واسه نویسید که ما خانه را کرای، تنها در تگی ویدیو. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان عزیز. قرار دارد در شهر باختر در شهرک لواکنی ناحیه سربند جماعت گلیسون دهه باختر آباد گفتگی است صاحبشون. شهرک لواکنی سربند جماعت گلیسون دهه باختر آباد. آپشن 6 سوتیق زمین است که 14 خانه کردگی تیار، یک تا کلیدور دراز، آشخانه، بانیا، کوخونی، دگدانخانه، آغل، هزمخانه، جای همه چی دارد. گردی خانه پول خود محکم، درختان میوه دهنده، روی حوالی بیتون کردگی، در درون خانه آب است، چایلوبی انگور، همش 100%. خانه جای بهترین در میگه همه شرایطش یعنی که مهیا خانه را میگه نو کردگی است. خانه ریمونتوی زمانوی کردگی است. سروش نمیگه میفروشه با نرخ 380,000 سومونی با ارزان تر هم میشود. آماده از پیش بینه معقول تون شد میگه ارزان میشه، معامله خوب دارد. یعنی که نرخ خونه 380,000 سومونی. با کدام شما اگر معقول است نمرشون مگافون نایستگی است میتونید پورا معلومات از رقمشون گیرین مرما. کوارتیر فروشی نوبتی است بادرون قرار دارد در شهر دوشانبه در طرفای رایون سینا گفتگی است. نویای سینا در وین گارادو گیپرازن دوستان عزیز، یعنی که انیقتر معلومات گیپرازن وین گارادوک. دو خانگاه کوارتیر است که در دویم اشونه قرار دارد. 58 کوادراتی متر که درونش خیلی کلونای. دو خانگاه کوارتیر دویم اشونه 58 کوادراتی متر. خانه ریموت زمانوی کردگی است. آشخانه بانیا کوخنی دارد. ترموسترالی ماشین، کوخنی گارنیتور، جای سوزا میگه بهترین جوده با اومده بینین. خب دوستان چی معلوماتی که صاحبشون گفته است ما را با شما پیشکش کردیم که جوش اگه نفهمیده باشین با زنگ زده میپرسین. خب نرخ کوارتیر 325,000 سومونی گفته است. با کدامی که اگر خریدار باشد با قطعش میگه سودا میکنه 325,000 سومونی. با کدام شما که معقول است نمرهشون مگافون است نایستگی است کار میکند میتونید دیگه معلوماتش از رقمشون گیرین. خب از شما خواهش میمونه که لایکتون نگذارین و امکان باشه سیلکای نوار مورد در واسه متون پادیسا کنین. رحمت برای دستگیریتون. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است بادرو. این نشم قرار دارد در شهر هیسور در تریتوریای ناحیه اورتابوز یعنی که دهه اورتابوز میگن دوستان عزیز همینجا در قرار دارد. آپشن 7 سوتیق زمین واسه دارد که دو در خانه کردگی یک تا کلیدار بانیا که خود درشت هسته. خانه باغشتی پخته کتی آماده شده است. گردی خانه پول خود محکم نه که خانه را ساختمش نوپرا یعنی که در تریزش کاتور هم خیلی کارش مونده با یک کم از دیگه قوم شبین همه خیلی چیز دارد که دوستان عزیز که جای سوزای آب سویش هم میگه هست. گردی خانه پول خود محکم خانه باغشتی پخته کتی آماده شده است. خب میفروشه میگه با نرخ 150,000 سومونی میگه صاحبشون. با اگر آدمانی خریداری کم کرده نباشد اومده از پیش بینین میگه با یکم معامله خوب میکنین. با کدام شما که معقول است نمرهشون نایستگی است پورا معلومات میگیرین. اگر شما خانه خراب باشین در کامنتر نویسین از کدام تریتوریا ما جدا کده پیشکشتون میکنیم. فقط در کامنتر نویسین و لایک را گذارین. کوارتیر فروشی نوبتی است بادرو. این نشم قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون فیداوسی گفتگی است پایانی автоцентр یعنی که مابین سخاوت و کاروا میشد پایانی автоцентری شهر دوشانبه گفتگی است صاحبشون. یک خانگاه کوارتیر است که در سیوم اشونه قرار دارد. 32 کوادراتی متر که ابسوید هست. آشخانه بانیا کوخنی دارد. خانه را میگه حجتش میگه 100% ریمونت نو کردگی است. دومی نو است دوستان عزیز که نزدیکی سخاوت کاروان پایانی автоцентр.
срочно мегад фурухта мешавад бо нархи 218,000 сомонӣ бо арзон ном мешавад, яъне ки омада аз пеш бирем маъқултон шава муомила мекунем. як хонага сеюм ошуна 32 квадрати метр райони Фирдавсӣ поёни автоцентр. Маърамат дигар маълумотош аз рақамҳои поёмдагари номерошон тисела кор мекунад. агар бозам такрор шава баъду лайкоту намунем ва имконат бошад навора силкаша дар ватсаби мо подписа кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдурон қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри қурғонтепа дар нихи қарор рӯпарӯи варзишгоҳ ва донишгоҳ пеши наздикии бозори фаровон. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад, 48 квадрати метр. обсвет ҳаст, ошхона баня кухни дорад. доми панелния, доми 5 этажа дар чорумаш қарор дорад. дар пеши квартира мегад садик, мактаб, донишгоҳ, варзишгоҳ, бозор, ҳамаи хеле чизо мегад дар пеши квартира. хобсирошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ барадорон, бо каунтари дигар мегад арзони имконият дорем, мегад арзон канада. хона кухни баня ошхона термис дорад ки ҷои создааст дар наздикиш бозори ҳоҷишариф, фаровон, вокзал, нихи наздикае. хоб ба кадоми шумо ки маъқул аст номеро мегафоншон наистагааст, метавонед пурра маълумотошо аз рақамошон гирен. танҳо одамони харидор мегад, кадоме ки намехад ради интерес мекад, нороҳат накунад тоқа харидор. квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдурон инаш қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ гуфтагааст соҳибшон дар 13 микрорайони шаҳри хуҷанд. як хонага квартирае ки духонагаш кадаги ҳастанд дар 6 ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. обсвет ҳаст, ошхона баня кухни термизор ремонти замонавӣ кадаги наздики лаби роҳ 13 микрорайони шаҳри хуҷанд. трезаҳои пластикии нав часпондаги дар аббои хона ремонт кадаги. дӯстони хай бо маълумотои пурраша аз соҳибашон мегирем. 6 ошина 42 квадрати метр, нашод лифт ягон чиз гуфтагӣ нест, ин наша аниқ када мегирем. хоб квартира фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ барадорон, бо арзон ам мешавад. омада мегад бинен, яъне ки дӯстоне ки аз территорияи шаҳри хуҷанд ам хеле квартираро суроғ карданд. 200,000 сомонӣ бо савдо мешавад. ба кадомитон ки маъқул аст номерошои тисела наистагӣ аст, метавонем пурра када аз ҳамин рақамҳо гирем ва лайкотона гузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдурон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб гуфтагӣ аст, дар кӯчаи борбад, доми 13, утоқи 10. ҳамин хел маълумот аст, шаҳри кӯлоб, кӯчаи борбад, доми 13, утоқи 10. хоб як хонага квартира аст барадорон, дар 4 ошина қарор дорад, 33 квадрати метр ки обсвет аст, ошхона баня кухни термис дорад. ремонти хона хай миёна аст, яъне ки барои зиндаги када мешавад. дар пеши хона мегад наздик мактаб, боғчаи кӯдакона ҳаст. хоб дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон мегирем. як хонага 9 микрорайон гуфтагӣ аст, соҳибашон 9 микрорайони борбати шаҳри кӯлоб. нархи квартира мегад арзонака 135,000 сомонӣ барадорон, бо арзона мешавад. як хонага 4 ошина 33 квадрати метр бо нархи 135,000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон ва авилон аст кор мекунад, метавонед ки пурра маълумотша аз соҳибашон гирен. агар шумо дар амхали квартираи фурӯшии хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мағоза, техника, чизе ки набошад барои фурӯхтан, маълумот сурат маълумот чаригон рекламада мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.